بونگیج گو اللہ پاکین نامہ کے مزن مہربان و پہل کنوکن سلام و درود و درہباد منی گلین راج منی بازگین بلوچ بہر کنڈی و بہر جاہش دنیا و ہست من رضائی سلام بیرتصر بھی تو یہ واشی حالوں بیرتصر بھی ہمارا کمشما بلوچ شنک کمشما پوتی براسا وتی کوپگ پروشن بل پوتی ننگو ناموس وتی سرادن ماتنیو یک زالبول کے شی قسمت و نصیب گوگان جت سری اوگانستان کپتت وتی راجا توار کرتت معاشرہ پیگیر بتن ودین کو و ما وتی براسان بے گوری چانن امروز توار کرتو اللہ پاک میں براسان خیر دن کے پیگیر بتن تو یہ سیاہ سرر یا آورتش وتی حدا و مارتارشم یا آورتو چرشی پیسلہ ورش کرتو حبر حلاس بو ہمیں براسان یک جاہ دارم بنام لوگ ہما مشم بلوچی یا نگیس یرگن دابتر کے ہمیں دو نندن تو مشکلاتنا اتی راجین حل لکنند واغن من تشکر کنشا سردار حاجی عبدالرازق گورگیت سردار راز محمد براہوئی شاہ حاجی وکیل شاہ لال محمد شاہ حاجی نور احمد دہمردہ حاجی ناظر خان زاروزئی حاجی نور احمد براہوئی مفتی محمد حسن رحمت اللہ جان و میں ورنائن دل سوچ علی بلوچ کی یک دل سوچ امبراسی جوان اللہ جان ہمیشہ ہست کت زحمت اشکاش ہن مگو یک مشکل باروارت مشکل یہ شن کہ مرزان چٹ باستگا راہ نہیں کہ ما یہ گہارا یہ دم بیرن من خواہش کنی شاہ میں براسانی کہ بے زابل چھ بلوچ چھ سیستانی شما ہر کسی ہمکاری کنے تا یہ گہارا ما شہمود شاہ پولیس عرب گوازین شاہ جاہیے منی شمارہ تماس واٹس ایپ 0938 317 75 پر ما زنگ جنت پیام جن من دوسر روچیں کہ اد ود زنگ جنین ہنگم موفق نبتگون یہ گوھار گسے دانک زہگا بیرنو بے گسا پہ سما سے ابراسو مردمنی سر کنن اللہ شمار موچنا سلامت کن منی حبر باز دراج وہ پہل کنت کے شما وحداروں گے شما موچنی وحد واش بھی اللہ شمار موچنا سلامت کن شما مردمنی پادان حاک رضا بلوچ سفیران مہر بلوچستان